sit quietly. You're nobody. I'm the block president. I'm the block president. I'm a block president. Yeah. I am the block president. I am the block president. You are not nobody to say that. You are nobody to say that. See. Okay? Hey, Peter. You cannot say that to me. Listen, Peter. You shut up. Peter. We know everything about you. I We know everything about you. Yeah. What I know? Peter. Yeah, what come? What did you think? Because of you, the Congress is failing. Yeah, because of you, the Congress is failing. Because of you. Yeah. Don't tell me to this thing. Review meeting. हाँ, आपको पता है. अरे, follow protocol. Protocol हो बोल ना. हाँ, protocol हो बोल ना हमारे का. Congress leader मुड़ा पड़ा को. What kind of Congress leader are you? You know protocol? What is the protocol? What is the protocol? You tell me. You tell me if you know. I was there on the ground. Who's there on the ground? Who's there on the ground? Ask him. Ask everybody who was there. Ask Premanand. Bagir, who are you to take on the ground? Who are you to question me? Who are you to question me? You shut up. Don't talk too much of that. अरे तुम्ही ब्लॉक तू बोस मीटिंग कोण आपयला आनी किती उरलं त्याच्या ना बट दिस द ब्लॉक इज कॉल्ड द मीटिंग ब्लॉक मरे या the block has to call the meeting. As your block will appreciating you and he will be asking something. You sit no. Don't ask me anything. I will call the meeting and we'll have the meeting. When I get the order from the party direction, I will have the meeting. You are talking about a protocol. You are talking about a protocol. Yeah. Certain people also know what is the protocol. तुका सांगता protocol बसून ऐकपाची म्हाका कळलं सांगपा protocol. तुमका खबर protocol तुमका? तुका हांव माझ्या वाटेन कितें सांगपाक जाय तें सांगपाक शकता तुका. आनी डोंट से दिस that is not fair. It's not fair. Person had to cool down first of all. आणि directly you can't say. Block असले म्हणून हळणे पाहिजे ना. आता अरे बस राव. कोणे दवरपाक जाय म्हाका एकूच क्वेश्चन हू हॅज टू कीप द रिव्यू मीटिंग आता तू तशें म्हणटा कोणे दवरपाक रिव्यू मीटिंग तशें म्हणटा कोणे दवरपाक जाय रिव्यू मीटिंग तशें म्हणटा मरे हय सांग तुका बॉस सांगता कशें करपाक ना म्हाका बरो बसपाक गरज ना हिंगा हांव बसपाक येवं ना हांव ओनली क्वेश्चनिंग इज हाऊ यू ऑल केप्ट दिस मीटिंग विदाउट कॉन्टॅक्ट द ब्लॉक प्रेसिडेंट इफ यू आर नॉट हाऊ डिड यू कॉन्टॅक्ट द ब्लॉक प्रेसिडेंट इफ यू डोंट नो टू टॉक देन व्हॉट इज द यूज ऑफ यू नो टॉक तुवें सगळे मेसेज घायला मरे तुवें सगळे मागीर फॉरवर्ड इज पार्ट पूण कितें आसा पिटर पंप आतां आपली मिस्टेक्स आसा ती आपणे बी रिव्यू करची गरज आसता. द ब्लॉक मीटिंग विल बी कॉल्ड बाय द ब्लॉक प्रेसिडेंट मात्र तुम्हाला सायडीन उलोवपाक तुमगे रीत कितें म्हणल्यार हांवें क्वेश्चन केला मरे तो सोडलो गेट आउट म्हणजे हू इज ट्रायिंग टू गेट आउट हू इज नीड टू गेट आउट एवरीथिंग इज यू आर्मिंग आसा हू इज नीड टू गेट आउट फॉर मी रिव्यू मीटिंग इज कॉल्ड फ्रॉम द ब्लॉक प्रेसिडेंट द ब्लॉक विल कॉल फॉर द मीटिंग पळय आता हिंगा कितें जालां पिटर पंप तू तुवें I will call a block meeting. I'm going to invite for the block meeting. बाबा तू ब्लॉक प्रेसिडेंट मीटिंग आपय रे तू राव रे पळय पिटर पंप ना म्हाका मेसेज येयला म्हाका कॉल येयले मीटिंग करता म्हणून अरे तुम्ही केसो मीटिंग करताय what kind of meeting is this? You are a vice president of the minority. What kind of meeting is this? I'm asking you right now. I'm the block president. I'm put a complaint against you. I'm going to put a complaint against you in the police. I'll put a police complaint against you. I have a video evidence. Okay, I have a video evidence that you assaulted me. Get the malum hai maga. How this so who are you to touch me? Who the fuck are you to touch me, man? How the hell you touch me? How the hell you touch me? ये क्या है मतलब कुछ करने का मारने का की करने का ऐसा बेटा था आया पकड़ा देखो ये देखो हाथ कितना ला लो आगे ला देना हाथ कितना ला लो Who are you to touch me? इंगे रे आगे ला दे बाबा ओए रे बाजू रे कम आउट में दे द बॉल कम आउट में हात कितना लायला कोणा पाठ लायला
काँग्रेसी पण एंड लायला काँग्रेसी वाट एंड लायला हात किती लायलो हात गेला ताणे हाऊ यू असॉल्टेड मी हाऊ यू असॉल्टेड मी हांव तुका केन्ना सावन ना तुगे मिस्टेकी व्हडलो मरे तुगे मिस्टेकी I'm going to complain against you in the AICC. व्हडलो काम ना फुटबॉल हांवें सुकरा न्हू व्हडलो काम फुटबॉल फुटबॉल गेलो ते क्या है नजीर क्या है गाडी आम्हाला हात किती लायलो आज क्या रहेलो आज है कैसा लगा सकता है आज क्यों लगाया काँग्रेसी प्रश्न हात किती लायलो हांव रावना आज लगा नहीं भागा फोन पापा नु तणे हात किती लायलो